अस्सलामुअलैकुम 11 अप्रैल 2026 मिडिल ईस्ट की पाव पुरग लाक्सरी ngasi wari sanaba numitni Islamabad ta Pakistan gi manungda Iran amasung America ceasefire gi matangda 10 point dani wari sanagadorse 10 point de hindokpa karimta leite Iran gi tarafte clear wani 10 point sida Iran gi uranium gi matangda su yaude Iran gi nuclear gi matangda yaude Iran gi ballistic missile gi matangda amapaw yaude 10 point si Iran gi laksaba Iran na ngamjaba adugumba point ngangtani 10 point se Strait of Hormuz gi matangda Iran gi manungda sokhiba asi makhaisi gi matangda asi punamak aduga Iran gi mathakta security matung thangbada Iran gi mathakta lan toraktaba asigumbai matangda ngangtani 10 point se hojikta somdana amakka Gaza manungda Gaza si amakka lampamba refugee Zionist makhaina mamangda ceasefire tawkiba adu makhaidu nechal lega amakka makhoi gi hojikki finance minister Smotrich se masani pa gi sumathibong maril chai khramni matamamda asina amakka Gaza sigi manungda yamna chauna len lojal occupied tawba asigi mongdani kumthreise hojik Israel gi tarafta gi Gaza sida amakka nauna lan hoba nate lan haukhre Gaza manungda nauna Gaza gi refugee camp da kayada strike tawba hokhre mi sahid tawba hokhre kariga ibdi Netanyahu yamna kanna somda court magi mathakta case chaliri adugumba case tu delay to holbai damakta adugumba case tu tabhalbagi damakta maikeyam natraga maikeyam da lansi magi tawba yamna zaruri ni somda Iran ga su ceasefire gi matang da wari sanare America amasung mayam gi pesar dagi Hezbollah ga su ceasefire gi lambi amdani mana kumlai se aduna somda court ki tarafta gi magi saramsi kanna cheksallakpana maram oiraga Gaza sida nomna lan hobagi phibamni Netanyahu na hari sina ba hoji yamna tension oira matam sida mana court ta appeal tawjiriba yamna tension oira matang sida court ki faisla madredi court ki hoji ki akhoi gi subut ama puthok pujin tawbase court kasari ka base si khalne tang tap thabir di am phagani sin kare di mai mak ta thori si chechal laba kare di lan si pura ceasefire oibne ma adum chak charaje kare di mai mathak si yam gore mihat pagi case madredi sut khur okta mini ne machi oba shaitan makok ni ne adugumba court ta trial oridu tap thanaba request ni magi taraf tagi adum ko court ki taraf tai taba khot palaite Israel gi military na Palestinian mi taruk Gaza da Saturday gi ayukta so pasu mayamam yaureko Bures kem harsida aina photo su thelamni yegmo sima khajilun sirimni said oire si Israel gi taraf tagi ni genocide ni war crime ni genocide abdu pura makhoi gi maksad to ngani simioi taruk si said oigrimni Palestine da ayukta ngasi US ki envoy Witkoff amasung JD Vance Islamabad ta wari sabai damukta makhoi landing oikhre ngasi ayukta asayukta fawda thoklakle fawta ne harambase ayukta arrive oikhre makhoi si Islamabad ta hojiki ceasefire si matangda wari sabagi damakta mathang na bo amakka Israel ki taraf ta gi South Lebanon da sisu makhoi gi Lebanon National News Agency ki taraf te phongdorok pawni ko miyoi home asina bo residential building pura destroy tawkhre sini town of Mefadun harba mafam sida sinabu Nabatia district southern Lebanon dani ko Israel gi strike ta Lebanon gi miyoi residential building da ceasefire gi wari su sanri ari marak ta strike su tawba yaure Israel gi taraf ta gi khangau da bide putlom changelaga domlam lang throp do khangibrane mi su khangau da ba madredi adum marak ta gi hatokpa asigi phifamse Iran gi delegation sakhiba Pakistan gi Prime Minister Shehbaz Sharif ka onakhiba gi wani Irna gi tarafte phongdore university gi pausisu thunghiba gi matungda Pakistan gi Shehbaz Sharif ka president ga Pakistan gi Prime Minister ga onabi gi wamni Hezbollah gi tarafte gi amakka target tawi Israel gi force gi mathakta missile amasung drone na Kiryat Sumun hariba settlement sigi mathakta northern Israel da
मिसाइल अमसुंग ड्रोन हिजबुल्लाह की तरफ तगी असिनबु मखोई की तरफ तगी लेबनान की हौजिकी रेसिडेंटल बिल्डिंग दे स्ट्राइक तौरपदो अदुगी लमन इजराइल की तरफ ते तौरसे मथंग नबु सिनबु अखोई नॉर्थ ईस्ट की पावनी को प्रमोद सिंह हर मियोय सिना यामना साथीने इरांग से थोगलगदौरी मैते अमसुंग अइन थेलमनि मागी पोस्टसिसु मुस्लिम मणिपुरी मुस्लिम की तरफ तगी फोंदोरबनी असिगुंबा प्रमोद सिंह हर मियोय सि रिक्वेस्ट नि आइगी नुंसीजरबा मणिपुर लेजरीब इचनाव मखैद आइगी रिक्वेस्ट नि असिगुंबा प्रमोद सिंह हर ची चिंथोकलेगा यारदी बीर 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 अमता ताथोकपे खो असिना मैते अमसुंग पांगल की मरक सिदा असिने यामना साथीने सिमजेप से थागदौरी तुंग थंगबदा सिगी प्रमोद सिंह हर सिना संदोंग कोक्ता मुस्लिमना संदोंग मैते खुलदा नोंगमै कापसिलकपगी लांगजरी सिकुंब पोस्ट से फेक ओइगेरा जेसा ओइगेरा सिकुंब मई होब पोस्ट सिननी अखोई मरक्ता थीनर कदर से अदुना प्रमोद सिंह हर सिदी मिते ममिंगनी मिते इसनाव मखैना मकोक चिंब मखैना खुलंगाप मखैना सिगी मिसी एनी मफम द लैरसु चिंथोकपिरगा अमक्तंग माई मचिल से सुदोकपिरदी लाइम फगनी नत्रगनो माई खुदोमी मंगा से अमक्तंग कथतपिरदी यामन फगने नै खंजे करिगाइबदी सिगी तंजा से सुमान सिकुंब पोस्ट तौबसिदी 1 आवर्स मवांगिनिको यामन साथीने चौखत खिद्रब याम साथीने थर्ड क्लास यहूदी की लमचतनी सी आई वखलदा रिफ्यूजी मपानदै लाकप रिफ्यूजी वरंगना खल्ली आई वखलदा मासी मिसे मासी एना मवांग द स्वाई खरबनी मासी तुंग दे यामन मासी कैंसर ओरकने हुजु मासी कैंसर ओरेबनी मासी अमक्तो वारक वातेम तौबी हो थिदोक पिरेगा करी मोंगरुमान इरकरजे करी दुनुमान पोस्ट तौरखरे साहेब से असी हारेगा ngasi gi hojiki paul ojre swaichida assalamu alaikum